Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata kasih ngakikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut laki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Sembut mentirang baka jela ba preston tensong upa kami iru ia katanat PWD roads ula pentem baka sorkar kan samang pisa kumbalai spa South Poklur nak benta ban sinai ke surok bakongsan ha South West Khasi Hills haba keren ha ke jingilang jong ke NPP balalong ha ke snong mau korwan ha ka atrik ujimbang arja punriu upa tensong ula pentem baka surok intermediate lane ka ban sina ha ke phase 1 kalong na ka snong wailoi ka ba penyeso shadow ka snong rangthong ha ka ba on mang pisa kumba hispa klur tengka bat ka phase 2 kalong ke jingsnai ke surap na ka snong rangthong sya ka snong ranikor ha ka ba on mang pisa kumba arspa klur tengka bat ya kini ke surap on sedang ban snano hapo news nem araja punriu Nasib tengah Cibun ya kimat kibana kaliang unong yalam joge UDP mene iba budna ikerpat ibu hanga unong yalam joge parti hakawedei bakaroi kapat ontan jong kamau kerwat lei joga South West Khasi Hills Borokowei ngakrai ngaru ngabdot kam banjir kerteng ki projek ke bengalale hilayoi ngan sujer kerteng ya ke bengimpat le tirsayoi kata kawai kadei kasurok ka benginsna ninle intermediately nangtei na wailoi ka phase ka number 1 na wailoi hadu hasnom jo banake chalo ake hadu rangthong ka phase 1 but ya kane ngi penjialong mentausne but ka mau kata ka banpoi om duna ya ke sispa sa Poklur bagin pulut sa kadege area nang tasyu ka face ka baan ka bagin le narangthong hadu hangkia ranikor kataru ka banpoi laku nomno ki arspa klur rei te total poi kamu lai spa sa Poklur lasai sampai ke sabi haga YouTube ke bohong kata lai spa sa Poklur kadai kabale prostitut bayot happy size pelala jo kata dua tina net yang kata kabla tina market development ke bangingi warna ngada suipi kele setai sepo mau dia liam se kan diuslong township kamnyo kele pet mentar hakane ke budget session menyo tu di ka bangmaria wai ke budget session hak smi ke bakadu UCM speaker dalam yang ibanyaya da ka bos sya katai kan diuslong ani ko me kenat ke jingi thiam ke jingi bang katal pande ni khot ha ka to mesti ya poro anubhav ke mane yan yele what up man but keno ye ka bang thok ka bang tu lana don what thok you person IFAT balik hiba rada kinok shop snong kira ba snong ne kira kinok la snong lana don manu upale ya kanu ka kambian ka benung kong ka duty jong unong yalam snong kalong balik IFAT kenang ba kaan dan sim mereka cipan halaman tak keluar ngomong terus nak mentang ngawar ben kan ngopi kan skor tak hati bapile iko baparu om pre gomlong pile iko bunguru om pre gomlong dengan tip kenga kenga bolong Di kabolong-bolong mo sudia skribet mo.
nitration mo. To'y perkat lang mo fisik. Kilong kami, kilong padi ko sana. Perkat, baik. Kalagay kapor mata, bahangin ya pe. Nangamong baki keren ya kabab kelangamong. To ya bisa. Ladang inang ban bisa. Kaansar kalani lepas. Nang kaka isu kebagian anggur mentah. Kilawan ke delegation. Naru bersyarat snem nak kalian jiru rampak. Jom kedekatan. Wat UMLA ru. Rengkap waru bak karnes. Haki diki ketiat kali kibenai jiwan delegation. Bandiman badon kamru banbuk asinari blok. Banbuk sinari blok. Ya kaniru ngin sa penlokang. Ya kaniru ngania ko ya tingin sa penlokang. Mendai habang atren punta kalong bangimut pat penbe jenu inu. Hanlay thok mapi hapok aja bing. Kinoy alam jago parti begi menta. Kilajon ban. Ya kaniru ilabu akmat bangin perdonka. Usam larang ba buruai meneh. Ada semua tu hari kita bagi bangam tu kata. Kalau sedih kau ngaprin nyau petani aja ketikriu. Bahir bakiu ngamla ban bodur. Ngamla ban bodur. Di mai on kau ngaprin anak tak kejagal kejagal surok. Untuk orang luar kau tak ada nama kau. Lapoi surok. Mana apa penpoi surok? Penpoi gimana tu? Berkuai kita kibri kita kok kita syukur kita mengenai. Coba you bisa lima pi. Jika bangga kuat manong kebakat tu kolom. So ini tradition hai. Gimdon kam mani bain beriu. Gimdon kam mani kedokti yang oiru. Mereka mau ngapen pai biang ya kajimut jompi. Ya kan nongrim kabaskem kabaka parti. Unong seng ya kan deka parti don. Ya kabang ikwa banang penklan banang perskem ya kirit pa kijongi ya kiniam kijongi ya kijingit kijongi bat ya kaningin yaile da kabab pia ailang mapi kaji kersan pia ailang mapi ya kijimut kijiperkat ngagit skem bangi kinong yalama kaparti Ginang la syusyu panlebha Laisha sausya. Ang ni kusek ajakku, ang ni ajak ongani ko mesoka. Ang habagaktin ke im kajai benriu ke im. Kaladon kata kami kalia language act nado usnem arajasan. Kuman penjishano kan. Bah min hakani ka country tadi jong ubenaya yong ke bombot ni tau April ar haja April. Na ka jing pen bena officially ba la shim ya ka ktien kasi ke jongi bat kom juru kita ki garu bat ka ktien garu tu la shim ya ka kom kataka official language. Ngas ngungu mas keburung. Ya ka ne kasi atas society. Bat ru kumju ya ka acik literary society. Kiba submit ya ke memorandum sya ke government department linga court meeting mana haka bengyong di study nadu ka law department nadu ka arts culture nagi department kiba per ngia discuss ngaong tongin talk ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ya katuga ak barin bat ngin warna no da ka ni ka way ka bat mangai da ka bengyong Meghalaya Languages Act Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Akan direktur mabat kuci sini mana boleh mungkin yang beliau aku interview aku baca kuci nak mana deh mungkin cara beliau nak cakap yang Nilai kuat syabak kektin jungi kan yo no ke jingi tu bukura barkam tam kan rong ka kanet bukura nri kalong bade umau jam ubaningkong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban kektin
kasi bat kak tien karo kan long no kata kak tien bapura jong gejela